Kökbörü oyun oynasa bolot. Urmatly bir tuğanım, kökbörü oyunu sünnet bolot. Bul boyunca Facebook'a girseniz men atay makalam bar. Ana Kırgız'ın salt sanaсын, nark nasilin bilbegen çala Kırgızlar je Kirgizler je balkonga çoňoýup kalja janagıday tameki çap jürgönдөр gana oşentip aytyp koýbosa piyaz ekkenler, birok toğluk Kırgızlar sünnet dep aytyş gerek. Sebep degende Paýgambarybız aytkan baldanыңarga suuga süzgöndü, at imgendi, jaatkan yüretküle degen. Paýgambar aytkan, egerde adam özünün ayalı menen mında erkeleşip oturup, jakşı söz süýlep, göňülün götürüp wagt ötkürse, je özünün atın, jılkısın tarbiyalap ötkürse, o wagt tekke ketpeyt dep aytkan. Kur'an-ı Kerimde 5 yerde jılkı jönünde gelet, kovuzgan külüktör, dügürötüp gidip düşmandарды korkutkan külüktör, sürü var atlar degen atlar aytılınat da, mına uşunun bardygy at adamdın kanatı, atta bereke var degenden habar beret. Assalamu alaikum musulmanдар tuğanlar. Sizlerdi 2022 yıldın 22 yanvarında ötçü atağı ağlamına taragan din alımı Çubagacı Calilov'tun jarkın elesine arnalgan çoğun alaman ulaka çakırabız. Ulaktın baygeleri, akçalay sıylıktar, 10 tay, 5 tö, 5 avtoğuna, 1 jasalı bozu jana altın kur. Alemi baş bayge umraga joldomo. Биздин Дарек, Жалалабад облусу Базаркоргон району, Кыргоо айылы. Улактын башталышы саат 10:00. Байланыш үчүн телефон 0777 83 77 79. Улак калыстардын катуу көзөмөлүндө өтөт. Тек жип салган балбандар жана жерге түшүп улак көтөргөндөр оюндан четтетилет. Анда эмесе улуттук оюнубуз Аламан улакка келип, батаңыздарды берип конок болуп кетиңиздер. Сиздерди урматтоо менен Чубак устазыбыздын бөлөлөрү.